juga kan ya? Oh ya sudah. Coba kita lihat dulu. Apa sudah? Oh udah. Tuh. ML lock. Bantu. ML lah. Itu besok mau. Dia tiba-tiba emang di sono hujan bang, hujan nggak deres sih. Tumben aku belum share loh. Ntar dulu ya. Hujan. Ayo coba yuk, kita main yuk. Audio language English. Sorry telad. Sorry telat ya, kamu kan nggak apa, nggak ada kata telat sini. Mau share dulu bentar. Wis. Nih kamu dapat notif gak sih buat ini game seru nggak tahu, harusnya seru ya. Mirip mirip Yakuza. Mirip Yakuza katanya sih gitu, mirip Yakuza. New game, coba setting dulu ya. Normal, movement speed normal. Normal. Ora apa itu? Smartphone setting. The phone will vibrate instead of ringing. Oh gitu. boleh on. Brightness level, other, text language, audio language, sudah semua. Yuk, new game. Kita main easy, simple. Hard kali ya. Turn on auto save nyala. Harusnya sih seru nih. Kan kapan lagi saya live streaming siang-siang kayak gini, panas begini, hujan cuma bentar. ML besok kelas meeting. Apa nih? Jam 11 lagi sabi kali emoji moai. Sampai jam 11 lagi sabi kali ya. Saya nggak tahu deh. Tema BTS-nya apa ya? Saya juga bingung. Yang simpel aja lah daripada yang ribet. Oh iya bener, ini Yakuza banget nih. Jepang. Bang Ben Gamer siapa? Nih temen nih pasti nih. Takayumi.
Sorry-chan. Gendala, Sakura speaking. Yes. Yagami is currently employed by our firm. Kakiko Cotton 2. Tapi kok kayak itu bukan. Viko mah beda, nggak pernah pakai akun itu dia. Same bullshit all day. Guess everyone wants a lawyer who can win, huh? Yagami Sensei. Bukankah Viko kayaknya, beda itu. I never would have won without a hand from these two. Of course you wouldn't have. Ini masih introduction dulu ya, Conviction. masih prolog. It makes an acquittal a big deal, even if it was just luck. Talk about a lawyer being a hero. Makes even a former gangster look good. Suara gamenya kekecilan ya? Wait, that Kekecilan nggak sih suara gamenya? You think you're better than us? I'm no saint. Could have fooled me. Bentar deh. You know, we're not gonna win all of them. Gamenya udah pas apa belum? My record's not. Are you listening? Of course, I get the message. I get the message. BOY. For your information. You hearing that? Now I'm being tossed your goddamn leftovers. VOI. Okay. And you're sure? Apa itu? Williamson. Siapa itu? That just can't be right. Orang baru apa? Cecil Williamson. 99.9% of criminal court cases end with the defendant behind bars. Pretty ridiculous, right? What? Well, you still want Yagami though. Bang Ben Gamers. Astagfirullahaladzim. Ngomong aja nih. Yes. And you're absolutely sure. Nggak bisa di skip lagi. Oh bisa. Iya. Hai fish. Tuh, waduh. Jepang banget. Homeless. Yes. Come in, Kaito-san. Agent kayaknya. Getting close yet? Yep, right by the Don Quixote. Heading your way now. You just about see our man? Seru nih kayaknya. Masaru Kaito. Iya, agak. Alright, getting good at this. Almost like a pro. Wow, thanks. I always dreamed of being a professional stalker. Oh, stalker. You gotta admit this is crazy though. A detective too. Mata-mata kayaknya mereka. You only see that shit on TV. Crazy or not, stay focused. Oh iya, ya mereka mata-mata ini. Oke, main nih. Alright, I'll show you everything soon. Okay. Halo Bang. Hello bang. Ini pada dapat notif ya? Tuh bener. Ada beberapa yang langsung ini. Kamu anime ya bang? Ini bukan anime bro. Kamu anime ya Bang. Saya juga nggak nonton anime kok. Kartun Jepang yang satu-satunya aku tonton tuh Attack on Titan doang. Looks like I need to teach these punks a little lesson. YouTube kadang gitu tuh. Kadang nge-push story notifikasinya. Kadang nge-push notif. Sorry, Kaito. I'll see you soon, okay? So much for being careful. Wis, apa? Game later than I Bang. Game apa ini bang? Judgment. Judgment itu disebut-sebut adeknya game Yakuza. Game Yakuza, game Sleeping Dogs. Okay. Our boys are movie stars. How's that? You're a damn joke. Tutorial nih. Let's do this thing!
Wow, saya Buset. suka kungfu. Oh, saya suka kungfu. Jepang mungkin ya ini ya. Mafia lah, geng-gengan gitu deh. Street Hawk. Attack. Buset. Nah, ini seru nih. Ini di PS berapa bang? Ini gamenya di PS berapa bang? Di PS 4. Di PS 4 ini lagi gratis kok, makanya aku mainin gini. Buset. 2, 3, 4. Tuh. Guard L1. Oke. Gimana sini? Nice. 2, 3, 4. Ditontonin loh. Main Call of Duty Vanguard bang? Udah main Call of Duty Vanguard, nggak mahal kalau Call of Duty Vanguard. Seru sih kayaknya itu Vanguard. Oh, ini aku masih kaku sumpah. Ngapain dah? When you see, oke. Ya segitiga kalau udah ada segitiganya ya. Kan belum ada nih. Oh ini execution. Finish the battle. Di bahasa Inggrisku jelek banget ya. Abang-abang lu lawan, Wis. Sleeping Dog sama Yakuza banget kan ini. Kaida-san, where's our guy going? On his way towards Pink Street. Pink Street. Crossing it out. Get your ass over here. Got it. Make it quick. Any minute now, he's gonna figure out I'm shadowing him. Kemana kita? Ke Pink Street katanya. Ini open world nih kayaknya. Gimana? Kapan main pub PC ban, lagi gratis low. Kapan-kapan main PUBG PC bang, lagi gratis dong. Aku nggak punya PC. Lari apa ya? Oh silang. Oh, bagus sih, lumayan lah. Okay. Halo. Good luck, son. It's all you. Siapa nih? Really? I need more time. Just get your ass over here. If we lose him, it's on you. Well, that's just rude. Bagus juga nih game ya. Misi nek. Ya Allah. Permisi. Permisi nih dia nih. Dance and ring. Aduh. Aduh ya Allah. Masa masuk situ. Kalau PUBG di PS tuh kayaknya ini deh, apa namanya? Aku belum update lagi. Examine. Your set. Oke. Kita lihat lagi. Ini. Jaket. Nah, ini udah. Aduh, bukan loh. Ini. Kayaknya ini nih. Oke, udah. Cocok. Finally. Thought you were never gonna catch up, man. Sorry.
Nyari orang ya? Banyak cutscene-nya loh. Cutscene-nya banyak banget. Oke, kita ikutin dia. Kan kita ini, apa namanya? Stalker. Gimana cara linknya? Oke. Oh, hide. Oke. Boleh juga nih mata-mata nih. Ada ngumpet-ngumpet gitu. Ngikutin dia nih. Ini enggak. Aman-aman. Dia berhenti. Apa ini? Jalan. Kita nyari informasi apa ya dari dia ya? Ini game bagus sih kayaknya. Hey, hey you. Hey you. It's high time you pay all the rent you owe. Oh, punya I just utang need a dia. little longer, okay? Just one more week. Kontrakan kayaknya. Another week? I am done warning you. Yes, I assure you. I assure you. Bye for now. Oh, that was close. Punya masalah keuangan ternyata. Hai. Ini masih tutorial nih, masih gampang. Si Mbak. Ini geng-gengan nih. Kocak. Huh? Someone call me? Lagi deket-deket ya. Kita naik terus. Mana sih bang? Itu main bagus sih gamenya ya. Oh ya. Sembunyi di mana bro ini bro? Nggak ada tempat sembunyi sini. Being paranoid. Oh sini. Ya, dia beli minuman. Huh? Someone call me? Enggak, orang lagi jalan. Parnoan lu. Perang dong. Ya kayak mana? Kok bisa request perang dong gitu? Ini lagi ngeliatin apa? Orang. Ngebuntutin orang. Ini kenapa kesini mulu sih? Ngumpetnya di mana? Coba. Oh sini nih. Being paranoid. Ya udah lu jalan sono. Bisa request perang. Sabar bro, ini lagi ngikutin orang. Kakusa. He's heading for the Pay chief. Tembakan Bang. Pakai tembakan, oh, nggak ada tembakan sih. Kan ini Jepang nih. Probably why he's going there. Jepangnya juga Jepang, Always follow him. bukan modern, bukan Jepang modern. Break out the pigeon?
Just try to head him off, Kaito. Ada aja pakai tembakan loh. Oh, and try not to get carried away. Main Call of Duty deh baru Can't pakai afford to get tembakan. everything fixed again. Yeah, just don't lose it. Kemana sih nih abang? Tahu apa mas? Cari cewek astagfirullahaladzim. Harry saw a bang. Ijul. Mana sih? Baru mulai nih loh. Baru berapa menit aku main langsung. Ngelihat yang aneh-aneh. Dihapus. Aduh. Ada aja pikirannya. Yang Kantic. Bang mantep banget. Mana dia? Ke gang-gang kecil begini. Ya, aduh. Ini lagi. Anak kecil. So incomplete. Sell the Just ducked into an empty lock, dead end. What do you think he's... Probably. Hold on. Kenapa gak langsung tonjok sih? Ini detektif. Kita butuh informasi dia. What the? Kalau ditonjok mah kagak dapet informasi dong. The drone. Mana drone-nya? Oh ini drone-nya. Hadikin lehernya bang dari belakang. I'll send the feed to your phone. Patahkan lehernya dari belakang. Pada sadis emang ya. Ada yang minta tonjok dari belakang. Ini patahkan lehernya dari belakang. Sadis bener. Nice flying, Kaito-san. So he is meeting someone. Siapa ini? Trying to camp. Yeah, Nenek. must have. We'll get what we know. Just Udah aku skip nih. Apa nih? Perangkah kita? VOH for your information. nice night, huh, detective? For your information, apa itu? VOH for your information. Huh? I hear the bookies in Cambridge. Apa ini? Tadi juga ada loh yang ngetik yang gini. You win Ya, 10% more. terdengar hal yang buruk. Seperti hal yang Make it Sunday buruk. work. What the hell? I'm here for you. So they hired. I thought Ah, you ini were berantem great nih. stuck. Can't get out. But look, are you Maybe next time. Whoa. Kidding me? Kejar. Lari-larian kita. Yuk. He's making a run for it. Nice call. Who's going, guy? Damn it. Get back here. Terdengar seperti hal buruk. Yuk kejar. Bem. Sudah negatif, oke. He won't get away. Belok kanan. Salah lagi. Oh, ada event kayak gitu ya, ada bulat. Abang jadi polisi ka bang. Hup. Abang jadi polisi kau? Bukan polisi. Ini kayak stalker gitu. Ya elah, segala nabrak. Oh seru nih kejar-kejarannya. Lempar apa itu sama dia? Sepeda orang dia main lempar aja. Dapat lu sini lu ya. Oke, capture. Dapat lu. Sepeda orang tuh ganti lu. Dilempar kunai. Oh kunai. Kunai senjata kuno loh itu. Yang pertama. You need to learn when to quit. Shut up. I have it all figured out. I'll get the money. Oke. Berantem lagi. Yuk.
Tuh. Wah. Fast tech. Finish the battle. Oh, ini jurusnya, Pak. Lagi lu, lagi sini lu. Sini lu. Gak mati-mati lu. Gue liat-liat. Dah, kelar. Yang pertama, fast touch. Apa itu sih? Susan Perry, Dorothy Scott. Karen Keren ya, pukulannya bisa keluar api. Didn't you say you were a detective? What's your name? I never said I'd field any questions, asshole. Keren ya pukulan api. Namanya juga game bro. It's Yaga. Kayak FF. Take a good look. Comic book. FF, anak FF di sini. So, let's be civil. Dikasih duit, dikasih Popoli popoli. 150 apa? grand sound good? Debit card. Fuck off. You running some kind of racket here? Papale palpale. Yeah? Terus siapa nih? Astagfirullahaladzim. Sue? Tuh kan yang lu mau tuh gitu tuh. Store. Lu mau kan gitu kan. Waduh, game nomor 1 Play Store ya kah? Yakuza. Guess you know what'll happen if you don't pay up then. Ease up, Kaito-san. Udah dong. Ini dolar kuning. Harusnya enggak lah ya, aman lah ya. Buset, buset. Itu dulu. Itu dulu, itu dulu. Buset deh. Listen here, asshole. I'm gonna see your ass into the goddamn ground. You see this? You broke my fucking nose. Don't be so melodramatic. Melodramatic. For the first punch. No way I'm gonna let that slide. Sadis ya. You watch, you'll see the Hidungnya clip's patah good. tuh. That's a lawyer's badge. Lawyer's badge. Detective. And you still want to see? Berarti kita lawyer ya? You won't know what hit you. Kita punya badge lawyer. Lawyer tuh apa sih, jaksa ya? Bapaknya lemah. Bapak-bapaknya lemah. Ya namanya game. Ya sebagai ini. Oh, baru prolog. Dari tadi baru prolog. Bang coba main Nekopa, astagfirullahaladzim. Bankoba mainly Kapara Bang. Berapaan jual Nekopara jual? Aku pengen main gitu. Copyright ya Allah. Aku keren udam yule. Keren dong lah. Itu tadi lagu loh. Untung aku sadar. Copyright tuh lagu. Nekopara. Kamurocho. No better place Kamurocho. Teman-teman hijau tuh. But the brighter the lights, the darker the shadows. The whole town's run by the toughest Yakuza family out there. Wangy The wangy. Tojo clan. Wangi, astagfirullahaladzim. Wangi The wangi. deeper you dig, the more interesting things get. Udah menceritakan kondisi kota sekarang ya. Ada maling, yang Just a parkur-parkur. bunch of kids looking for kicks. Itu anak-anak loh. Word is, Loncat-loncatan kayak gitu. Yang Sonya Kantic Cam. never even seen each other's Nekopara itu faces. Hah? Apa? Nekopara. As for the Aku cops, juga pernah you nonton can't catch a YouTuber. single one. Emang ada di YouTube Nekopara? Tentu saja.
Jul, ini masih kelas ini loh Jul, kelas 3 Jul. Kamurocho these days, though, is the murders. Pembunuh. Over 3 months, 3 Kansai Yakuza have turned up dead. 3 bulan, Think it's the Tojo 3 clan Kansai Yakuza making some kind of mati. Aku Keyless 3. Berarti ada pembunuh nih. Ibaratnya kayak SMP. pemimpin. This one's missing its eyes, too. Matanya hilang. That's not the only thing. Gue kelas 3 All 3 SMP. of them have missing Allah, their eyes. 3 SMP konon. It's in one little corner of this city that I run a detective agency. I work alongside my partner, Kaito-san. Funny enough, Kaito-san. he's ex-Tojo. Me, And me, I'm Takayuki Yagami. Used to be a Takayuki lawyer, Yagami. but I put that life behind me 3 years ago. As for my badge, it's Golden barely even a decoration Triangle. at this point. Berarti dia udah nggak jadi lawyer lagi ya. 3 tahun lalu terakhir baru jadi lawyer. Padahal Jepang SDM tinggi bang. Padahal Jepang SDM-nya tinggi bang. Anak IPS banget ya. Berarti bener tuh Bu Minik ngajarnya. Nah, SDM Jepang tinggi. Bukannya kurang ya? Kan tiap tahun minus mulu pertumbuhan warganya. yen. Buy a gift for the office. Bugan. Bukan. Ini lagu, jangan. Bugan kekalahiran I hear you maksudnya. got some extra fancy Dorayaki. Bukan angka kelahiran maksudnya. Oh, sumber daya manusia. Iya benar. Tinggi. Kalau sumber daya manusia. Oh, bagus nih. Ini bagus nih gamenya, bener nih. Buka, tutup. Examine. Teman saya something. Apa ini? Ada paket. Extract character pack. Buy a gift for the office. Turun nih. Office. Kita kemana nih? Buset, luasnya. Klub Sega. Halo. Yagami Detective Agency. Hello. Ebisu Pound. Buset nih, ini belinya di mana, Cok? Hai. Aku ketemu kakak di beranda. Ini ada toko sini. Di mana tokonya? Depan. Belah sini. Oh, di sebelah sana. Mbak, teriaknya nggak usah gitu dong. Nggak bisa begitu. Kita kemana nih? Toko bener sono berarti. Bener nih sini nih. Aku ketemunya kakak di beranda. Kayak Windah aja. Siapa tuh Wasita. Try and hit me by a porno magazine. Catatan orang di sini aneh-aneh deh. Assalamualaikum. Beli Pak. Beli ini Pak, telur. Arigato gozaimashita. Assalamualaikum. Aku ketemu kakak di
Geng lagi, berantem lagi kita. Oh, oke, berantem lagi, lu nggak tahu. Ayo lu, bonyok hidung lu sini. Rita kencing jolnya bang. Aduh, susah pak, taruh, susah. Sini lu. Retakan ginjal. Ya Allah, sempatnya buka HP. Ability. New skill. Ini lo. Fatal frame juga silinya balek. Fatal frame juga ciucinya boleh. Hah? Fatal frame apa? Fatal frame apa Jul? Hey. Pemimpin Yakuza nih. Captain Hamura. Coba main Fatal Frame. Ya main apa itu? Fatal Frame apa? Main Fatal Frame. Nggak tahu bang, nggak pernah punya PS. Nanti tahu deh. GK pernah punya PS. Aku aja nggak tahu game PS Fatal Frame. Lama ya. Nanti tahu deh. Ini gamenya mirip-mirip ini, Sleeping Dogs yang dimainin Winda. Cari aja di YouTube. Cari aja di YouTube. Ya. Street Battles. Oke. Improve your skill. Terus mana nih? Buka HP gimana bang? Buka HP. Save method. Variable. Apa ini, arcade? Dead or Alive juga bang. Apa sih ini? Arcade apa gimana? Bioskop apa? Apa konser? Dead or Alive juga bang? Aku nggak tahu. Ke belakang. Kita ke sini. Yuk. Dead or Alive. Wih, restoran. Assalamualaikum. Restoran ramen. Saya udah beli telur. Masaknya di rumah. Oke. Oh, bisa first person. Cuma kurangnya di sini nggak ada mobil ya. Ini apa ini? Oh, arcade. Ada time zone ya. Oh iya loh, ada time zone nya loh. Naik. Coba. Iya, ada time zone. Kocak. Mana sih? Oh, ini parkiran. Apa nih? Nyari perkara lu di tengah jalan lu. Eleh sini lu. Rontok. Coba main capit boneka. Bisa dimainin nggak tahu, udah aku coba ya. Nih, klub Sega. Ini. Beli koinnya di mana sih? Di bawah ya, sama Mbak tadi ya. Mbak, beli koin. Mbak. Gimana sih? Game apa tuh? Nggak bisa kayaknya deh. Nggak bisa apa? Belum bisa main.
Acak kadut. Nmax. Nmax kayak ini ya. Di belakang. Sini. Belok kanan, nih dia kantor. Mana sih? Sini. Nah, sini. Naik lift. Kak, abis ini mau ngabar gak? Kamu emang gak sekolah? Aku ada ini besok kelas meeting. Itu misalnya suruh ngapain bang? Beli telur. Hey there, sorry-san. Beli telur tuh. Dorayaki. Extra fancy. Oh, dorayaki. Kirain aku telur. Beli makanan doang. Genda Law Office, where I used to work. Things haven't changed much these past 3 years. Hello, Yagami-san. Wangi-wangi Didn't khas. see you there. Gila emang benar ya Allah. Everyone here is just Astagfirullahaladzim. Bentar. Inquire about the job. Oh, ngelamar kerja. Nih. Aku libur. Hah, libur? Emang ada libur? Aku masih ada kelas meeting. Masa libur, bro? Pusing kalau pusing. Telepon. Genda Law Office. Yeah. This is Shintan. Just make. Libu. Apalagi tender. Di mana dia? Ikut kelas meet MLK Bank. Ini ikut kelas meet MLK Bang. Iya. Nggak ada lagi soalnya saya kan ini doang. Apa namanya? Nyari pengalaman. Ya emang nggak jago-jago amat sih ya. Makan kalau cadangan juga nggak ada salah ya. Aku kan main ML dari kelas 6 kelas 6 tuh udah main 2019 waktu zamannya M1. Berantem lagi kita nih lo. Nemu aja gitu di jalan. Habis lo nih lo. Jadi mau mabar gak? Jangan, ntar aja. Coba tanya Ea deh. Kamu ini Ea nggak? WA Ea nggak? Bonyok semua muka tuh, lihat tuh, bronze plate. Dapat piring bakal apaan piring? Dapat 8.000 yen. Piring bakal apaan? Ini mall ya? Oh iya, ini mall. Bayar. Halo. Pintu masuk sini. Jepang gini ya. Sempit. Berantem lagi kita. Satu-satu bro. Habis lo. Coba WA aja dulu kan. Gampang bro. Lo kok gak ngomong Google nya? Kadang ngomong kadang enggak. Tuh ngomong. Kadang ngomong kadang enggak. Nggak tahu kenapa itu. Assalamualaikum. Buset. Tender. Bar. It's called Tender. Got my first job here 20 years back. Oke, Tender. Dia pernah kerja di sini lah, chatku yang nggak tahu deh. Itu bunyi lagi tuh tadi. Hey, Chuck. Great. Not exactly mine. This one's a client. We'll be your Come on. Excuse me. Yep. Again, you got it. You got it. Sensei nih. Aduh. Baju.
Suruh milih ini. Amara wabak. Coba ini ya. Amra really killed him? Aduh, miss lagi. Has Amra said anything to you? Yeah. So he... Why'd they come after him? Dude, for I think I know enough. Will do. Kita nyari informasi yang tadi tuh dibunuh tuh. Leaving already, Todd? And only one drink in. What can I say? I'm busy, man. Funny you should think. Minum dong. Another customer of mine has a job for you. Ah, nggak boleh minum. Haram, haram. Keluar. Buset, kita harus kemana ini? Banyak bener. A to C. Ih, ada shiwi-shiwi. Ya adalah, di Indonesia kan ada juga. Kayak nggak pernah lihat perempuan aja. Taksi. Bang coba pukul pejalan kaki. Bang coba pukul pejalan kaki. Nggak bisa mukul ini kalau jalan kaki. Emang. Talk to taxi. Take taxi. Oh, ini mah taksi. Misi di mana sih? Ya udahlah, naik taksi lah biar cepet ya. Cobain juga naik Tapi taksi. Levican CWK Japan. Tapi lebih cantik cuy Jepang ya. Di bawah ini Pink Street. Panci bot. Aduh, masih kelas 3 SD nih lo. Gimana kamu jadi kerja bot? Kerja buat beli ini game. Terima kasih mas. SMP Bukan SD. PD Station, Kamura PD Station. Ini mana sih? Coba bentar. Kamura PD Station. Popo, Children Park. Bartender Yagami area. Kamu tuh di mana sih ini? Sumpah aku nggak SMP gua alah. Ada aja. Children Park. Children Park. Hah? Children Park apa tuh? Ignition. Akyong. Anda mau coba trank Akyong gitu ya. Children Park. Hah? Tadi kamu bilang enggak? Bilang apa sih emang? Coba first person ya. Aduh, maaf bang. Permisi. Bisa lihat sini nggak? Oh bisa. Tokyo Popuri. At Akyong. Kalau itu kan Indonesia, nggak berlaku di ini. Tuh ini mah taksi kocak. Ini mah taksi. Oh ini ya Allah, police station. Google-nya males baca.
Tuh, baca. Ini Google Inggris, bukan Google Indonesia. Kan bahasa Indonesia di PS sistemnya nggak ada, bro. Oh, ini tahanan. Lagi diinterogasi. Entah siapa yang baru. Hey Google Bahasa Indonesia Bang. Ini Google langsung. Ini Google langsung dari PS-nya, jadi nggak ada yang bahasa Indonesia. Sumpah ini. Ya ampun. Alibi. Alibi. Aduh, miss lagi ya Allah. Sudahlah. Kalau aku pakai PC baru bisa kayaknya bacain Saweria. Pal-pale. Gabut banget. Astagfirullahaladzim. BTS. Anggomang Nulugak Perang. BTS. Ngomong mulu nggak perang-perang. BTS. Kowe maunya perang aja. Ini kan juga ada misinya, bro. Senpa. Kita ke kantor. BTS sampah. Kok nggak ngomong ya? Kok nggak ngomong BTS sampah lo? Siapa tuh yang ngomong tuh? Nggak bisa masuk. Repita buat tanah. Belok kiri. Nah, ini dia. I want to watching war scene. Berantem lagi kita. Oh, oke, sini lu. Makan nih sepeda. Makan nih. Mana lu? Sini lu. Lu makan nih sepeda. Wush, gila. Duar. Mati. Oh, nih papan nih. Lu makan nih papan. Makan nih. War scene. Digaplok pakai papan. Digaplok pakai begituan loh. Seru nih kayaknya nih. Halo Mbak. Halo. Kak ganti rugi sepedanya. Ganti rugi sepedanya. Nanti aku ganti rugi. Tenang aja. Oh, masuk sini. Enggak. Sauna Gotham. Iya, tapi maksudnya pintu masuknya kemana gitu loh. Oh, ini. Oke. Saya kan kaya tuh. Duitnya berapa tuh? Puluhan euro. Belasan yen. Belasan ribu. Kita nyari apa sih ini? Oh, ini. Sauna Gotham. Masuk sini. Nggak bisa masuk sini. Gitu. Tanya-tanya orang. Abang tahu Jerome tahu lah. Siapa yang nggak tahu Bang Jerima itu? Ah, ini ada lagi ini. Oh, dapat info kita. Yang jago MTK kan? Ya. Yang jago MTK.
Kita kesini nyari Yakuza nih, kita nyari musuh nih. Guru MTK-nya. Aku bang guru MTK-nya. Gila lu. Mantep ya bang ya. Permisi. Nggak ada apa-apa ya udah. Mau balik lagi ke apartemen. Rest up. Istirahat. Assalamualaikum. Mantep. I should get some rest. Oh, tidurnya di sini kita. Rest up, yes. Crash on Sword. Ini bagus gak sih gamenya? Menurut Ijul? Bagus gak buat juara gamenya bot? Kak Zul 1 tambah 1 itu 3 kan? Dapat telepon yang tadi. Cafe look. Item. Nggak ada itemnya. Listen. Game cerita ini bang nggak jauh beda sih. Gamenya 2/10 ha? Maksudnya 2/10? Rafesha, mamamu pasti bangga. Rafesha, mamamu pasti bangga. Mamamu pasti bangga. Oh bisa main nih. Apa nih? Tekken nih ya. Tekken Fighter 5 Final Showdown. Yes, main. Coba kita main arcade nih. Wih. Prison by Sega. Ryu. Oh. Pai, Lao Chan, Wolf. Coba pakai ini deh. Main arcade. Udah. Ini arcade banget pak lawannya. Iya. Go. Kayak mana? Oh ini bulat. Kungfu gini. KO. Ya jatuh. Kayak Street Fighter bang, iya. Kamehameha, bukan dong, beda. Easy pak. Belagu lu. Knockout. You win. Ya elah, easy banget, easy. Next stage. Aduh, udahan bang. You can tinggal die spam bullet. Ya gampang, tinggal spam bullet. Emang gitu ya? Go. Kok kamu tahu mencetnya bullet? Ya, ring out. Wangi, gila lo, bener lo. Wangi. Nah, gila lo, bener lo. Sumpah, nggak bohong aja. Ring out. I thought I'm better. Next stage arena. Lawan siapa nih? Smackdown bro. Oh iya, Smackdown bener.
Pas dipukul ada yang goyang-goyang. Apa ini? Emang ada yang goyang-goyang? Blaze itu main gulat nih kayaknya. Duar. Hop. Excellent. Easy kali. Aduh, itu kali. Final showdown, dapat 50 SP. Apa nih emang goyang? Emang ada yang goyang? Aku nggak paham loh bener. Ya kelar. Belum kelar ya ampun. Kalahin aja lah ya, biar kelar. Udah bang, cepat bang, kalahin bang. Saya ngalah sini. Nenek main gini menang. Pas yang lawan cewek bang. Iya kenapa ya pas lawan cewek? Excellent. Oh. Wes. Kazul pasti tahu apa artinya. Tentu saja. Ada aja loh. Bahasanya tuh ada aja gitu. You lose. Game over. Kayak puding. Kayak puding. Hah? Dah. Kerja, lu nggak usah jangan main aja. Kayak puding. Ya udah kocak ini gimana dah. Kok main lagi? Astagfirullah. Quit. Yes. Goyang. Aku masih nggak nyambung loh bener. Masih nggak nyambung ini aku. What do you mean? Oh ada game lain, dah lah. Keluar. Lalu aku ngecas charger. Tanya Kazul aja. Aneh-aneh aja lu. Apa tuh? Tepuk tangan. Mana nih gangster jalanan nih? Restoran dulu kali ya mampir. Assalamualaikum. Di atas ya mbak. Oh ini Hokben nih kayaknya nih. Kursinya Hokben banget kan. Oh enggak. Jualannya burger. Main game dari malam. Enggak lah. Gila aja. Burger. Saya mau beli burger yang murah. Smile Burger. Your helpful. Ya udah saya mau minum aja deh. Nggak bisa udah. Cancel. Health saya penuh, jadi tidak bisa makan. Itu tadi malam, sekarang pagi. Lagi. Oh sini misinya. Ya Allah, jatuh badakannya. Oh sini pintu masuk sini. Lift, enter. 3F mana sih? Lantai berapa? Cafe Miore. Naik tangga ya lah. Masuk sini. Oh ceritanya ruang VVIP-nya.
Hey, Right. Ah, ini CCTV nih. Wait. who knows? Now, me and the quick. I'm after Right, that's back up huh? near the Yeah. all Mana kita? Klub Amo. Ih, ada yang jualan juga sini. Semangat bang, jualannya. Kak Kak Zul Zul, tolong tolong jelaskan jelaskan. tentang puding. Tolong jelaskan tentang puding. Sini, apartemen aja nih. Yuk, kita ke sana. Gas. Tapi bagus kok game ini. Untuk ditamatkan ya. Tamat aja dulu. Tahu nggak tahu ceritanya belakangan. Penting tamat aja dulu. Segala nabrak tiang. Apa ini truk? Klub Amo. Oke. Puding adalah makanan penyetop yang bertekstur lembut dan kenyal, bisa juga dimakan dengan flan. Puding adalah makanan penutup yang bertekstur lembut dan kenyal, bisa juga dimakan. Find security camera. Security. Curi makasa. Nih. Mana ya? Oh, di sini kayaknya. Tadi kan angle-nya kan dari sini. Kameranya mana? Security camera. CCTV-nya di mana ya? Camera boy. Camera goib. Game baru. Judgment. Kamera goib. Untuk puding yang lain nanti dijelaskan Rifa ya. Oh ini. Found it. Stop investigation. Atau ibumu nanti. Sok. Atau ibu menanti. Bar lagi. Who are you? You need something? Actually, about this. Ini bar lagi ya. Jualan teh botol, That day off. minuman botol. Di belakang. Bang racket PC-nya kapan bang? Bang, rakit PC-nya kapan bang? Mau dipakai duit siapa ya rakit PC? Oke, aku panas randangkan artikada puding yang lain. Artikel terpuding yang lain. Lah, kok ditutup kameranya? Lebih sering disebut boba sih. Lebih sering disebut boba sih. Oh, boba. Nggak, apa hubungannya sama ininya? Oke. Sama pos tarung? Nggak ada hubungannya bro. Kenapa disebut? Oh lu mau? Oh lu nggak tahu? Gua iniin sepeda nih. Makan nih sepeda. Atau balon yang tidak pernah Bu terbang. papan. Ya Allah, dilempar begituan. Ini lu ya. Washman. Yang live Yang masih nggak live ngerti. masih gak akan Atau jadi. balon yang tidak pernah pecah. Hah. Makanan dong, beli makanan. Beli ice lemon tea ya. Boleh, ice lemon tea. Beli.
seger. Back to the spot. Back to it. Udah seger. Habis berantem minum ice lemon tea. Mantep. Misi. Permisi. Kan iseng aja tuh. Eskalator lah ya kan. Loncat biasa kan kalau dulu kan naik eskalator gitu tuh. Udah dekat lompat ya, siap lompat. Warnet. Oh iya, internet cafe warnet. Skipping the rest. Itu Google Nyabiza and Gomang Bangkok GK Visa Tadi. Iya, saya tidak tahu. Ini di bawah ya? Ininya ya? Oh, enggak, di atas. Berisik ya. Oh, ini sini. Halo. Oh, warnet nih. Oh, hacker. Ngehack di warnet. Mengajar ya. Smoke. Ini ada smoke. Oh, kita beli rokok dulu ntar. Oh, sini. Oke. Ini ku ban ya si Rafa ya, benar. Ku time out nih. Ntar bro ngambil sepeda. Duar. Ini lo mana lo, sepeda. Dar. Lagi mana sini? Sini nih, motor sini. Oh, motor gak kuat. Oh, nih kon aja nih, makan nih kon. Dar. Aduh. Kuk. Nah kan, udah ngambek kan dia. Nyoba sekali lagi bang. Say Peyton Yadaya Wall Bellum Die Ganti. Nyoba sekali apa? Sepedanya kok yang di awal belum diganti. Itu udah ini asuransi pemerintah BPJS itu. Terang aja deh. Asuransi itu kartu Indonesia belanja. Langsung nemu loh. Kartu Indonesia belanja itu. Tenang aja jadi. Coba, aku mau beli rokok deh. Rokok ada nggak sih? Onigiri, bento, sake. Oh, ada minuman sake. Buset, mahal banget sake. Ini ya. Oke, beli. 7 star. Gak dibaca lagi lo punyaku. Aku gak ngambek. Enggak, itu apa namanya, ngambek ininya, Google-nya. Dah, kita kesini yuk. Dah, yuk. Kita tadi beli rokok. Sepi ya kalau siang ya, kalau malam ya rame. Buset, mall. Toko kosmetik. Oh iya. Ini apa nih? Skipping the rest.
You got See you awesome. next time. Bang See you next aku mau time. ML dulu bang bye bye. Aragaki-san. Bang, aku mau main ML dulu bang. Bye bye, bye bye. Gak apa, jual main ML aja. Huh? Oh, what? Take a look. On the night of the crime, leaving your dad, don't just die. Bang aku mau main FF dulu bye bye. Bye bye. Bye bye. Main FF sama ya buat bagaimana? Kalau main FF sama ya aku ikut tuh. Solo. Solo ya udah. What do you mean called Norris? Come on, if Meaning what? like just once. Tell me about the camera out back. Well, thanks. This is a huge... Astagfirullah, berantakan langsung. Siapa nih? Kaito, what's up? Just let... Yep, anyway. Ada yang nelpon loh. Leave ammo. Kita ke si mana? Kita ke sini. Rumah. Yuk. Nabrak. Aduh, maaf mbak, ya Allah. Kok kesini sih? Keluar. Berantem lagi kita. Aduh, dia pakai begituan lagi, pentungan. W K Ini gabut banget. W K W K K W W K W K W W K I'm here on business Okay. across your not yep, Too bad. your I don't... Does... you know W this detective business really doesn't suit you. Couldn't she have you think she went... It's, Oh, diikutin. Malam. Ngikutin orang lagi dari belakang. Emang boleh mabar ask me anything ayah? Emang boleh mabar mah ya nggak tahu. Not so fast. Who are you? Chief prosecutor? You can yogat ballet. Bukan nggak boleh, ya nggak tahu dah. planning to walk you home. Really? That's so sweet. Well then. I apologize for my forcefulness. Shift processor. Sure. This is Chief Prosecutor Morita. Prosecutor. And you already know Prosecutor is Mita. Prosecutor. See you, Sensei.
Courtroom just hasn't been the same without you around. Damn, it breaks my heart. So you're No, looks like you don't even have. I only want. If it was, tell me every. That's enough, easy man. Farewell. not. Lots up. Enough. We should get. Look. Not. Chat. Oh, WA You got 1 jam. udah 1 jam. Oh iya ya udah sejam. Seru sih. Aduh, nih keblok mobil begini di gimana sih parkir nih Tuh kalau malam baru rame deh. Bu jangan digang gini bu, bahaya bu. Ini tuh toko antik, toko tas. Figure of Sukomo. To buy figure. Aduh, figur apa tadi? Figur apa aja nih? Lobster, buset 10.000. Mahal mahal. 14.000. Ya udah dah, beli dah. Mahal. Terus saya mau jual ini piringan medical kit 1.000 jual. One jam. Permisi. Koga copyright. Coba kopi, gila kau ya. Ada aja nyuruhnya. Oh, oke. Sini lu. Mana kon, saya butuh kon. Paling ke band, nggak ke band. Cuma nanti kalau udah gede susah. Bandit. Ini nggak enaknya nggak ada motor sama mobil aja nih. Kalau ada mobil motornya enak nih kayak Yakuza. Hop. Kowe, nantangin, oh gitu. Ini loh. Tuh nggak hancur ya sepedanya ya. Kau udahan dulu ya. Ya oke, nggak apa-apa. Ya apa? Kalau mau udahan mah, aku nanggung. Seru. Untukku sih seru ya. Oh nggak, sono. Paling bentar lagi aku juga udahan nih. Udah sore. Hey. You will sometimes receive item. Oh, oke. Bisa berteman ya.
Avis Yudahan kamu mau ngapain? Habis sudahan kamu ngapain nggak tahu. Use a smoke. Nah, ini kan tadi beli nih. Nah. Oh, kalau di Jepang tuh price of shower. Mau ngapain? Mau ngapain? Gak tahu mau ngapain ya. Oh, bisa nyamar, Pak. Better get going. Mau ngapain? Aku nggak tahu mau Mau ngapain. ngapain? Aku nggak tahu mau ngapain. Untuk misi, saya pesan 1 minuman Smile Shake. Mau ngapain? Saya pesan kentang aja ya. Mau ngapain? Aku nggak tahu mau ngapain. Kira-kira aja, nggak tahu deh ngapain ya. Paling aku apa namanya main bola. Hana Ida. FIFA. FIFA PES. FIFA kali ya. Oh, ini bisa berteman gitu. Astagfirullahaladzim. FIFA kali ya. Makanya bot, ayo bot, Dewan PES. Bermain kita PES Mobile. Seru loh PES Mobile. So, Suspicious. victim was a Examine. concept. Body at cop. Eyes. Looks to you. Oke, ini udah tangan. Biasanya sidik jari. Oh, ini. There's pretty much no blood, meaning a command. Nggak ada percikan darah di lantai. Berarti bunuhnya bukan di sini dong. Ngebunuh dianya bukan di sini. Ini cuma buat buangan doang. Suspicious. Hey, Night of the crime, an employee from another bar tossed inside another. suspicious. Wallet, cell phone. Nothing was found, but the murder pistol. Gesper. Ini udah. Apa lagi bro? Oh udah semua. This is so much you not. Yep. All right. December 3rd. So they got three things: the camera footage, the blood stains in the club, and Hammer's Swiss cheese alibi.
Any of those alone wouldn't be enough to get a conviction. But with all three, the prosecution thinks they got this case in the bag. End of the day, to them it's just Yakuza Panas banget. and Yakuza. Come on. Udahan nih kayaknya nih. Cara nge-save gimana ya? Yeah. Oh, ini save. Ini sini. Ada auto save ya udah. Dahan dulu ya. Udah sejam ini. Nanti malam mungkin lanjut